दिने काम गर्नुहोस्। प्रत्येकलाई आफ्नो जिम्मेवारी उठाउनको निम्ति तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी The whole entire HMI family extends very warm welcome to very well time. Any idea? Pranita Thapa 91.2%. यहाँ टाई छ टाई दुईजनाले एउटै अङ्क प्राप्त गरेका छन्। Kanchan Chhetri, Humanities-बाट 90%. Cheran Lepcha from Humanities 80. अनि Priscilla Pradhan from Humanities 86. Commerce Stream 92.2. Pranita Thapa from Commerce 91.2, Nikita 91.2, Kanchan Chhetri from Humanities, Cheran Lepcha from Humanities 87.4, Priscilla Pradhan from Humanities. को गरिमा अझ उच्च बन्न सकेको छ अनि नानीहरूले पनि निश्चय यस्ता घटनाहरूबाट उदाहरण सिक्न सक्नेछन् भन्ने हामी विश्वास गर्दछौँ। 385 and 6 probably the district topper from science. Happy occasion so with you all, spending time with you all, and principals was rightly telling that your annual prize distribution day. So it is luckily coinciding with today our plan, because we generally had a plan to come and felicitate the toppers from SUMI, because SUMI being the oldest school here, Kalimpong, and they are leading from the front. HS result, we have state level, we are in the 4th position in the overall pass percentage. So we are even wishing you all, and even we are aiming for next year we should be again topping in this also, because this year we have got the good this thing in the Madhyamik, we are the toppers. हामी स्कुलको तर्फबाट तपाईहरुलाई पनि बधाई दिन चाहन्छौँ। तपाईहरुलाई पनि खदा नभएर सम्मान दिन चाहन्छौँ। यी नानीहरू 6 जना स्टुडेन्टका जति पनि तपाईहरु अभिभावक बोलेर हुनुहुन्छ, तपाईहरु कृपया स्टेजमा आइदिनुहोस् भनेर निवेदन गर्दछु। अनि विद्यालयको तर्फबाट खदा अर्पण
Master Vikas Sukha. Special prize, special English prize in class 2 goes to Master Isaac Issa. Janaki Thapa Memorial Match Prize, which is donated by Mrs. Chandrakala Thapa, goes to Master Kunal Sharma. Special Science Prize goes to Master Isaac Issa. Prem Pradhan Memorial Social Studies, donated by Mrs. Saraswati Pradhan and herself, also goes to Isaac Issa. क्लास 9 र क्लास 10 को बेस्ट लिटरेरी अवार्ड यो चाहिँ भाग्यमणि प्रधान मेमोरियल बेस्ट इन नेपाली लिटरेचर गोज टु आदित्य शर्मा. हाईएस्ट पर्सेंटेज इन लाइफ साइंस प्राइज यशविनी गुरुङ, यशविनी मिश्र दिनु. जय नारायण शर्मा मेमोरियल हाईएस्ट पर्सेंटेज इन मैथ्स इन 2004 के साथ में इसको डिसिप्लिन को स्मार्टनेस यसको निम्ति खैरो खैरो कपाल